Kesan itu hadin wadabuk ke ujar. Hak yung kurek kamu Deputy General Administrative ke SBI, WM hadan keti Shillong hak arau konde terik new benai. Nei liang yung or wan hir sejua yawi chem wakid kot kesan ene kesengi. Hayung kurek kamu ke SBI Jawai branch yawi kelam hadrong ini. Ha ini chem nei liang ke yak kemat ke hito. Lepasnya wei nei dawum branch manager pura hari liang branch. Wei wum wai biang por ya ke kor ATM. Nei liang new hek ke SBI dukular uap chem kia ini kam. Debu ong wadau pak no yo branch manager wapura naduk ke citrik unai sepra we hai to bagi kor ATM do ong wada pekrek kam lagi company ke brusemen we daw iklamu yo pun pai no airport we kat kam wa kam ke pai ba ne liang ke sain de ikublai ke yo new he ke SBI wo chim khiaw ye ni mentakasmi ke lagu terik nantung ajar pesan nak kalian ke cumi ke itu wilayah olah bani kedua yang Deputy General Manager yang State Bank of India Wawan Shillong bani kedua bani halor ki jingdawa jeni ba ikum baseng ila dawa bantung branch manager Bopura haga State Bank of India Radian branch nomor ki pai ba jang te khai Radian last block ki barapoi kila shamjinge kumbala arbanai halor kejimbong dan branch manager Bopura hakate ka branch di hadir bagi nasabit ya kami merendam siapa office yang Deputy General Manager bagi kesini Shillong dan ini nak kalian yang Deputy General Manager ulu simkia bat ulu ayat komitmen yani ba mentakasi hangnya po SBI Jawai branch hangji kedua demi ula ayat komitmen ba hagasitarik jong penai banuan kabambut lasismi on sawan joino branch manager Bopura hagitega Radian branch but kabang ini bat kajing pilih yang ATM core ATM hampo Radian branch u Deputy General Manager ula ongba yaga ATM lagi ban penyak hagi private parties dan dia outsource sakit party pada hakikatnya kabang ini ni kapor ban beli kapor kami ya kapor ATM ulah ong ma un sampai ya kini usa kod usa lai belakang ban usa ya keren ya kini nang ba lakum no kapor ATM kedai ban beli kumu kata kita hakika ha ko Radian branch ke ni semua yang Deputy General Manager juga State Bank of India pada Shimkia pada lain komitmen ban hal ban le yang belakang kan kum kejinggawa